Ngayon po oras kabalen. Kayan tabi mabilog o pwersa ng GNN TV44 pabyela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat tsunga balo kapamilataning garantisado kumpleto ang pambalansi informasyon. O rin po rin balita may kalap gining Lunis, June 21, 2025. Yaku po Ibeni Ginto at iti in News Force, Pampanga. Balaw sing pamamyasaw o relief goods ng gobyerno kasan meto ng provincial government kareng balen na epektado ng album ay report ng Patricia Mamango. Alang Domingo ustong ating bagyo, iting mensahe ng Governor Lilian Nanay Pineda, kabang personal amumunta kareng miyal bugang barangay, king balening Makabebe at Masantol, inyang Domingo, July 21, bang pakibalwan ng kabilyan daring residente at maratad ayuda. Bit-bit ning gobernadora, reng libu-libong family food packs, iba't ka-Represidente Ferdinand Marcos Jr. at DSWD Secretary Rex Gatchalian. Tuklo, king 28,945 food packs ing Pemye, king Pampanga, 20,418 para king Masantol at 8,527 naman para king Makabebe. Balang food pack ating lamang 6 makilong abyas, delata, kape at cereal drink. Agpang king Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at king 54 a barangay king lalawigan ing apektado ning albog asang kaning bala-balaw sa uran ampong high tide. Kaya beneng Gov Pineda king relief operations dina DSWD Region 3 Director Venus Rebuldela, 4th District Board Member Kay Nugget, Masantol Mayor Dan Ginto at aliwa pang opisyal iba't king probinsya. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tuto, King Balen, susuyo. Ing founder ng Beauty Derm ay Ray Anicochetan, ing bayong pamuntok ng Rotary Club of Balibago. Kaya katang silipan ng oath-taking ceremony, king report ng Patricia Mamangon. Formal neng sinumpa bilang bayong presidente ng Rotary Club of Balibago, i-Beauty Derm CEO Ray Anicochetan, king ganapan na induction ceremony inyang July 20, king Hilton Clark Sun Valley. Penimunaneng Rotary District 3790 Governor Danilo Philip Torres, ingamanwang oath-taking ceremony. Kaya beneng tan, ing kayang indang ipasita at reng anak adina Kent at Aubrey, king seremonyang tegunan dareng civic leader, kaluguran at personalidad, iba't king showbiz. Achuya Keti, ing celebrity ay Piolo Pascual. Achula naman reng personalidad kalupa ng Alma Concepcion, Josh Ford, Kakay Bautista, Kit Kat, Kim Son Tan, DJ Jaiho, Ervic Vihandre, Ann Feo, Pepita Cortiz, Thea Tomalia, Jojo Abellana at EJ Falcon. King kayang talumpati, dinikdik ng tan, ing ulaga ng inclusivity ating serbisyo. Sa totoo lang po parang nakaka-nervyos kasi parang sanay ako na maging presidente ng kumpanya, ng iba't ibang negosyo. Pero ibang mundo itong pinasok ko ngayon. Yun. So medyo excited at medyo kinakabahan kasi iba yung audience natin eh. Usually mga sellers at mga celebrities ang kasama natin. Ayun naman ay mga kasama kong philanthropies ang makakasama natin ngayong araw na ito. Sana through Rotary din ay mas marami pa tayong buhay na mabago at matulungan and I'm so excited. Bilang meto nga negosyante at aktibong talasuporta dareng niyayaliwang advokasya kapag nasanang tahan ing pasiknangan lapa reng proyekto ning Rotary Club of Balibago lalam ning temang Service Above Self. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tuto, King Balen, susuyo. Bayong set ng Mutya ng Pilipinas Pampanga 2025, may kilala nila ay ni-report. Asungkit na neng Miss Harayot Maureen Garcia Mungkal ing korona ng Mutya ng Pilipinas Pampanga 2025 anya milabas na Webes, July 18, 2025. Nagenap da iti kay Laos Group Event Center. Karisma, kabyas na natiwala kayang sarili impepakit ning Miss Harayot kaya ikwa na la suporta deng menal beking may sabing pageant. Kawani kaniti, ikwa niya naman dem best in evening gown, West Cleopatra Photo, Mutya Flawless, Casa Esmeralda Choice Award at October Beauty Studio Choice Award.
Migpasalamat naman ni Miss Rayat kay ang Facebook post kareng sinuport at maniwala kayo. Ikwana naman Miss Mabalacat City Christine Ramos sing first runner-up. Sinunod naman yung second runner-up na Miss Angeles City Dr. Jam Ponce. At yung Miss San Simon naman yung Menikwaking Mutyaning Charity na Eclair Rotap. Ako po yung Francel Maniago para kay News Sports Pampanga, Balitang Tutu, Kembalen, Susuyo. Atin pa mga paling balita king pa magbalik ning News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Kaya katamuyang silipa ning pekabayong food spot king Philam Friendship Highway king reporting. Bagong food spots ang bubusog sa mga Kapampangan at bisita sa Philam Friendship Highway here in Angeles City. Ngayong July 18, 2025, opisyal nang binuksan ang Osaka Japanese Restaurant, isang authentic Japanese dining destination na may seating capacity na 120 packs. Mula ramen hanggang sushi, yakitori, and other Japanese food, tanging imported daw mula Japan ang ingredients nito. Kaya siguradong legit ang lasa. Ang pinaka-bestseller po namin dito is yung tonkotsu sauce na creamy soup po siya na authentic na Japanese po ang gumagawa. Yung pinaka-the best po naming sushi is yung ikura na galing po siya ng Japan, ini-import lang po dito sa Pilipinas. Katabi lang nito ang The Friendship Pub, isang English-inspired pub na bukas mula 4 p.m. hanggang 2 a.m. This pub can accommodate up to 80 to 90 guests. May live band at may 2 VIP rooms para sa mas chill na banding. Isa sa mga na ano namin is the crispy pata and also the roast chicken. Lahat naman po yung nasa menu ng the pub, Friendship Pub, is all of it is from the scratch. So isa sa mga, yun po ang pinagmamalaki ng Friendship Pub. Sa Osaka Japanese Resto and The Friendship Pub dito sa Philam Friendship Highway, Angeles City. Tikman ang Japan sa Osaka at mag-unwind sa classic British vibes ng The Friendship Pub. This is Patricia Mamangon on the spot.
Katamong pakiwaluaning bili ng panahon king lalawigan, kilo ng 24 oras. Ing habagat pamurin ning mapapekto king maragula parti ning bansa ang magdalang pamanuran king ugto at bengi. Ing low pressure area o LPA na may buo king kilub na ning par natin da yung 1,140 kilometers east of southern Luzon. Agpangking pag-asa, malawit siya pamurin maging bagyo king kilub ning 24 oras at alaya pamurin maging direktang epekto king bansa. Kabalen, maging parti kaking pamagbalita kitiking News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo, reklamo king kayo lugal, malyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numero mayakit king kayong screen. Malyari mo namang mag-post ka rin kaming social media accounts. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatong serbisyo karing sablang Kapampangan. Ailben nyo lang yan yung Lunis, Renekala pa istorya, katiking probinsya. Yaku po ibeniginto at ini in News Force, Pampanga. Balitang tuto, king Baler, susunod.